Ovo je nastavak jučerašnjeg, tačnije sinoćnjeg videa o generisanju FIA obrazaca za preduzeća u Federaciji BiH. U ovom ću dijelu, danas sam nastavio razvoj i malo ću više pričati o tome kako je uopšte ovaj razvoj teče, odakle sam krenuo i kako se dodaju nove opcije, jer je to vrlo interesantno. Radi se o izvještaju koji ima nekakvih 20-ak šitova, od toga su 4-5 recimo ozbiljnijeg sadržaja i one su sve povezane. Također ono što je bilo nepoznato jeste koliko ja mogu sad replicirati baš ovu složenu strukturu ovog Excel fajla, jer on ima nekakve vidljive kolone, ima dvije sakrivene ne kolone nego šita, tako da je bilo pitanje šta ja mogu uopšte ovdje uraditi, mislim na kom nivou taj razvoj mogu da napravim ako uzmemo u obzir da sav ovaj razvoj radim sa Claudeom, sa AI, Claude kodom. Ono što mi se sinoć desilo je da je vrlo brzo Claude iscurio sa tokenima, jer generalno analiza ovog Excel fajla je baš onako veliki posao, pa onda i samo generisanje tog koda. Juče sam ja to započeo više kao neki eksperiment, da vidim može li se išta smisleno dobiti i na moje iznenađenje sam već dobio nekakve vrijedne rezultate sa bilansom stanja i bilansom uspjeha. Ali, da budemo pošteni, to je bio jedan gerilski posao, znači ono, bukvalno, kako se sada to kaže, klasični vibe coding, hajde da vidimo, hajde da sastavimo. A polazište čitavog ovog posla je postojeći ručno napravljeni izvještaj koji je naš računovođa napravio i praktično Claude je rečeno, evo ovo su popunjeni obrasci, analizira ih, imaš pristup našoj bazi, od u bazi, provjeri sada te pozicije i on je počeo da pravi ovaj skeleton. Sada, unutar tog procesa ja bi sad naglasio jednu ključnu stvar koju sam danas puno bolje razradio, obratio sam pažnju. Znači, ja sam jutros imao bilans stanja i bilans uspjeha ispravno generisane. Znači, ono, sinoć nije bilo fake, ali je bilo jedna, da kažem, baš onako inicijalna verzija. Onda sam više obratio pažnju samom procesu testiranja. Znači, mi imamo praktično nekakav referentni obrazac od koga smo krenuli, koji je ispravno popunjen i sada, evo recimo, konkretno šta sam radio danas je generisanje, znači dodavanje ovog posebnog PP obrazca. On je interesantan meni bio zato što naši žurnal, naše financijsko knjiženje ne odgovara ovim pozicijama. Na početku smo tek uvodili od U, ja sam šarao sa neke sam pozicije sumirao koje su sada potrebne kada ih sada kažemo koja konta da sabereš da bi ovaj dobio AOP 903. Kada sam izgenerisao,
A pri tome, u stvari, kad sam razgovarao s našim računovođom, pogledao sam ovaj PP obrazac i rekao ovo je nešto čudno, nekakvi su ovo čudni podaci. Onda je on provjerio i vidio da se radi o podacima koji su generisani iz financijskog poslovanja, koji su faktički netačni na tim pozicijama, ali smo s druge strane imamo drugi izvor podataka koji je ispravan, a to je modul za obračun plata. Naime, tokom uvođenja ODU-a taj način kontiranja obračuna plata se mijenjao, tako da je on tek u zadnjim verzijama usaglašen sa ovim što bi bio izvor, govorim sad o finansijskim knjiženjima, u cijelosti usaglašen sa onim što bi bilo potrebno da se ovaj obrazac ispravno generiše. Da bih došao do tog rezultata, onda sam uradio ovu stvar, a to je da sam da sam se posvetio testiranju, koje bi se svelo na ovo. Imaš referentni obrazac koji je ispravno popunjen, i sada ti napravi test scenario koji će uraditi čitav onaj posao koji generacija obuhvata. Znači, pozovi na serverskoj strani, pozovi izvještaj sa tim i tim parametrima, pokupi rezultat i onda ga provjeri sa referentnim Excel sheetom. To je ovdje opisano, znači to su ove skripte, praktično za PP sheet, ovo je taj poziv koji program koristi, a ovako izgleda sam sheet. Dobro, to je, znači ovo je, da se razumijemo, Claude isprogramirao, a ovdje možemo vidjeti kako je on, kada je povukao ove izvještaje, šta je on ovdje je bio neki, evo baš fiks ovog testa. U svakom slučaju, šta je ovdje bitno? Bitno je to da kada smo ovaj ciklus razvoja, koji se može reći da je klasični jedan reverse engineering, znači reverzni inženjering gdje imamo nekakvo konačno stanje i hajmo sada da napravimo proces obrade, je sa AI alatima moguć i jedan može se reći standardan scenario za rad, ali da bi to funkcionisalo i da bi to funkcionisalo, moramo imati kvalitetno postavljene test case-ove. I to je u stvari bio glavni posao danas. Rezultat toga, da, znači, to sam već pominjao, finansijska knjiženja nisu bila dobra za knjiženje obrasca i onda je naš računovođa uzeo program za obračun plata i njega koristio kao izvor i to je posljednja verzija FIA obrazaca, sadrži te podatke. Tako da sam ja praktično taj isti proces njegov simulirao ovdje u izvještaju tako što sam rekao PP iz obračuna plata, a onda recimo i aneks isto koristi te podatke, tako da ova zadnja verzija generiše PP obrazac, PP sheet ne iz financijskih knjiženja, nego iz
samog obračuna plata. Ono što je u tom procesu bilo onako interesantno jeste to da sam ja AI alatu Claude rekao ok, nemoj koristiti financije, one nisu dobre, general ledger, koristi payroll i onda je on rekao idem analizirati kakva ti je struktura payroll. Ja sam rekao, imaš izvještaj, pregled za znači bukvalno da to vidimo. Imaš pregled primanja za period i njega koristi. I kada je dobio tu informaciju, onda je on sklopio sliku i već je vrlo brzo uspješno izgledao. Onda kad je promijenio algoritam, onda je počeo sa ovim testom koji je već bio spreman da iterira i da dođe do ispravnog rješenja. Sad ćemo to izgenerisati. Ali ovaj proces koji ja sada radim, koji je putem korisničkog interfejsa, Claude sa ovim skriptama koje sam pokazao radi u potpunosti automatski. Znači on kao platforma ima tu mogućnost da se sve ove osnovne interakcije mogu emulirati preko tog XML RPC interfejsa, što je vrlo bitan feature te platforme za ovaj developerski workflow. Ovi su obrazci ok, to je ocinoć, ova isto ok i ova je sada novi i on je praktično štima sa ovim referentnim obrazcem koji je računovođa popunio. Evo da vidimo sada to, da li je ovdje jeste, to štima. Slična je stvar i sa ovim aneksom i on štima, a da sam siguran da to štima, upravo mi govori ova baterija testova koja je uradila za PP i za aneks. Evo, da uradimo jedan sada on u pozadini ide na server, konektuje se, ja sam dao kredencijale, API ključ, radi usporedbu i kaže 53 pozicije su upoređene između referentnog Excela i ovoga i sve štima. Šta je ovdje bitno? Bez ovog pristupa, ovo bi bio jedan posao koji vjerovatno bi trajao nekih 15 dana, ne vjerujem manje. Posebno taj dio generacije ovoga, jer imajte na umu da program uvijek izgeneriše novi dokument, on ne popunjava, ne radi on kao što obični korisnik radi, da uzme template pa da ga na neki način ukucava. Znači, programski engine uzima template koji je on pripremio i onda na tom templateu sa odgovarajućim funkcijama radi ovaj posao koji imamo. Iskreno, ja nisam uopšte
do sada ovakve stvari radio, da znam da na ovom nivou mogu očekivati potpuno repliku formatiranja, ali očigledno je da to je moguće i da funkcioniše. To sam baš obratio pažnju, a inače kod definisanja ovih zadataka to je bio kao ključna stvar, da se u cijelosti sačuva formatiranje. Eto, ovo je više jedna inženjerska priča, a za vas koji ste nekakvi krajnji korisnici, imajte na umu da je ovo način kako će se softver posebno u ovom domenu i ovakve funkcije kao što su reporting sistemi nekakvi uveliko graditi, da je to jedna skroz nova perspektiva, mogućnost, skroz nova metrika u smislu nekakvih troškova, jer ja sam sinoć dobio informaciju da popunjavanje ovog, ja vam ne mogu to iz prve ruke reći, da li je to tačno, to vi koji se bavite ovim možete da znate da traje nekih pola sata unos popunjavanja ovog obrasca. Vjerovatno kad je neko super verziran da može postići taj nivo, ne znam koliko može biti to pouzdan unos, ali ne se. I u tom smislu ovako složen izvještaj, onda pitanje je da li je to isplatan posao da se on programski podržava. Jer i sada kad sam ja to napravio, to je, evo, sada mi pričamo o nekoj drugoj iteraciji ovog reporting sistema. Međutim, da bi on ušao u neku produkciju, on treba imati nekih 20-ak iteracija da bi to bilo nešto pouzdano. Posebno, mislim, mi pričamo sada o jednoj bazi, jednom korisniku, jednom profilu, mislim, kad pričamo o šemama kontiranja i tim nekim izvornim podacima, možemo se uzeti, ali varijante od raznih sada stanja baze po složenosti poslovanja, naravno da se mijenjaju i naravno da je potrebno sada obratiti pažnju na te detalje da bi tu tim svim situacijama izvještaj radio. To sve govorim da nema ovog nivoa produktivnosti, ovog nivoa rada koji sam postigao sa Claudeom, ne bi se uopšte upustio. Jednostavno bi rekao, ok, to su jednom godišnji obrazci, popunjavajte kako ste i popunjavali, i to je do sad i bila neka logika, s obzirom da niko od proizvođača softvera nije krenuo u razvoj onoliko koliko je meni poznato da je neko isto ovako unutar svog ERP sistema može da generiše ovaj set FIA obrazaca.